ndabasuje ndabifuriza kugira byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Dr Ngirente Edouard yongeye kugirwa minisitiri w'intebe. Igicumbi abasore babiri batawe muri yombi bakekwaho kwica uwo bashinjaga kubarogera umubyeyi. Drone y'igisirikare cya Uganda yashwanyagurikiye muri Kongo, igisirikare cya Kongo kikanga kunekwa nayo. President Ndayishimiye yavuze ko nta munyarwanda numwe ubujijwe kujya mu Burundi. Nta munyarwanda numwe yankiwe kuza mu Burundi. Naho mu muryango w'abibumbye bwa mbere mu myaka 80 ishize haganiriwe kuguha Afrika imyanya ihoraho mu kanama k'umutekano. Igihugu cya Ukraine cyo kiravuga ko kigaruriye ubutaka bunini bw'Uburusi. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha piga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya boate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro, bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga no guhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Ikaze muri aya makuru mugiye kugezwa nanjye Jean Dodier Kanijabo. Duhere kuri ivuga ko Dr Ngirente Edouard yongeye kugirwa minisitiri w'intebe. Perezida Kagame yongeye kugirira icyizere Dr Edouard Ngirente amugira minisitiri w'intebe wa guverinoma nshya. Itangazo ryaturutse mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro rivuga ko Dr Edouard Ngirente ari we wongeye kugirirwa icyizere na Perezida wa Repubulika kugira ngo abe minisitiri w'intebe. Dr Ngirente agizwe minisitiri w'intebe nyuma y'iminsi 2 Perezida Kagame arahiriye indi manda nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya 14 n'iya 15 z'ukwezi gushize. Ngirente yarasanzwe ari minisitiri w'intebe guhera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani ku 2017. Ashimirwa ko muri guverinoma icyuye igihe hashyizwe imbere kubazwa inshingano bidasanzwe ku bagize guverinoma ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa mu myanya kandi bikamenyeshwa abaturage. Guverinoma ya Dr Ngirente yatangiranye ministeri 20 ariko yasoje igizwe na ministeri 21. Ministeri 2 zakuweho hashingwa imwe, ni mu gihe indi imwe yagaruweho. Hakuweho ministeri y'ubutaka n'amashyamba na ministeri y'ishoramari rya leta, hashingwa ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ndetse hagarurwaho ministeri y'umutekano. Abaminisitiri batangiranye na guverinoma mu 2017 abasozanyije nayo ni 3, ubariyemo ministeri w'intebe Dr Edouard Ngirente. Dr Edouard Ngirente yavukiye ahitwa Mbirima na Matovu mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Cokoho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru mu 1973. Amashuri abanza yayize mu ishuri ribanza rya Rwahi, ayisumbuye yakomereza muri Groupe Scolaire de la Salle hahoze ari muri Byumba. Dr Ngirente yize ubukungu muri Kaminuza y'u Rwanda, numwe mu babaye abanyeshuri bayo ba mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Arangije amasomo yakomeje gukora muri agronomy mu yahoze ari Kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare aho yanigishaga. Icyo gihe ari n'umukozi wa kaminuza mu mushinga warushinzwe ibijyanye no kugenzura izamuka ry'ibiciro ku masoko. Afite impamyabumenyi y'iciciro cya 3 cya kaminuza mu ibarurishamibare n'ibijyanye n'imari yakuye muri Université Catholique de Louvain mu Bubiligi. Yabaye umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mbere yo kugirwa umujyanama mu by'ubukungu muri Minecofin. Inama ya minisitiri yateranye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 3 kwa 2011 muri Village Urugwiro iyobowe na Perezida Paul Kagame, yamwemereye guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr Ngirente kuva mu 2014 yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa banki y'isi i Washington muri Leta Zunze za Amerika. Mu 2016 yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa banki y'isi uhagarariye ibihugu 22 birimo n'u Rwanda. Dr Uziel Ndagijimana we yagizwe umuyobozi mukuru wa BK Group.
Dr Uzziel Ndagijimana wigeze kuba minisitiri w'imari n'igenamigambi yagizwe umuyobozi mukuru wa BK Group asimbuye Beata Habyarimana weguye nyuma y'imyaka 2 yari amaze mu nshingano. Ntiyatangajwe impamvu z'ubwegure bwa Beata Habyarimana, gusa Dr Ndagijimana aratangira inshingano ze kuri uyu wa gatatu nyuma y'icyemezo cy'inama y'ubutegetsi y'icyo kigo. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya BK Group Jean-Philippe Prosper yavuze ko BK Group izungukira mu bunararibonye bwa Dr Uzziel Ndagijimana. Bongeyeho ko azakorana bya hafi n'abayobozi b'ibigo bishamikiye kuri BK mu rwego rwo guteza imbere icyo kigo. Mu makuru avuga mu turere Igicumbi batawe muri yombi nyuma yo kwica uwo bashinjaga kubarogera umubyeyi. Abasore babiri bakiri bato batawe muri yombi bazira gutera icyuma ndetse bakica umugore bashinjaga kubarogera umubyeyi bikamutera kurwara. Mushimiyimana Alias Rukara w'imyaka 19 na Mukiza Emmanuel w'imyaka 20 bateye icyuma Mukandeshyo Angelique w'imyaka 54 arapfa. Bagerageza guhunga ariko bibi by'ubusa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rutare Bayingana Theogene yabwiye ikinyamakuru Igihe ko ku mugoroba ku itariki ya 12 z'uku kwezi aribwo hamenyekanye amakuru ko umugore witwa Mukandeshyo Angelique yatewe icyuma mu ijosi ari iwe mu rugo, akagenda yiruka ahunga akageraho umuhungu acururiza atabaza, ariko mu gihe bashakishaga uko bamujyana kwa muganga agahita yitaba Imana. Yongeyeho ko abakekwa kuri uru rupfu ari Mushimiyimana Alias Rukara na Mukiza Emmanuel. Amakuru aturuka mu baturage aho batuye akemeza ko baba bamujijije ko bamushinjaga kubarogera umubyeyi witwa Nyirabwimana Claudine w'imyaka 59 urwaye indwara bita ko ari urushwima. Ubuyobozi bw'umurenge bwihanganishije umuryango wagize ibyago busaba abaturage kurushaho gutanga amakuru ashobora kuvamo ibyaha nk'ibi. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Byumba gukorerwa isuzuma. Mu karere ka Rutsiro Seda arafunzwe akekwaho kurya amafaranga ya mituweli. Sindayigaye Janvier usanzwe ari Sedo w'akagari ka Bunyunju mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro yatawe muri yombi akekwaho kurya amafaranga 64,000 yahawe n'abaturage kugira ngo abishyurire ubwisungane mu kwivuza. Yatawe muri yombi mu gitondo cy'ejo ku wa kabiri ku isaha y'isa 5 zuzuye nk'uko amakuru agera kuri Bwiza bivuga. Kayitesi Dative uyobora akarere ka Rutsiro yavuze ko uyu muyobozi yafashwe akirimo gukorwaho iperereza. Ati nibyo koko yafashwe n'inzego zibishinzwe ndetse inzego zibishinzwe ziri gukora iperereza kubyo akekwaho nubwo tutabihamye. Meya Dativa akomeza avuga ko kizava mu iperereza bazagitangariza abaturage. Yaboneyeho gusaba abayobozi muri rusange kwirinda kurya utw'abaturage ahubwo abibutsa ko bakwiriye kunoza ibyo bakora. Sindayigaya afungiye kuri station y'Ribu ya Kivumu. Hari amakuru avuga ko aya mafaranga y'abaturage uyu mugabo akekwaho kurya yayahawe n'abaturage barindwi ku itariki ya 24 z'ukwezi gushize kwa karindwi. Ntiyayishyura nubwo akimara gufatwa yahise abihakana. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, igisirikare cya Kongo kikanze kunekwa na drone ya Uganda. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko cyatangiye gukora iperereza ku ndege itagira umupilote bikekwa ko ari igisirikare cya Uganda yakoreye impanuka mu ntara ya Ituri. Iyi ndege igaragaraho ibendera rya Uganda yahanukiye mu gace ka Katoni groupement ya Ezekiel muri territoire ya Jugu mu ijoro ry'itariki ya 12 z'uku kwezi nk'uko byemezwa n'umuvugizi wa gisirikare cya Kongo muri Ituri, Lieutenant Jules Ngongo. Uyu musirikare yagize ati drone ya gisirikare yahanutse ku butaka bwa Kongo, biragaragara ko yaturutse muri Uganda. Twabonye ibimene byayo, turi gukora ubusesenguzi kugira ngo tumenye byinshi. Mu bibazo Lieutenant Ngongo avuga ko igisirikare cya Kongo gikwiye gushakira ibisubizo harimo n'ibi ndege yakoraga ubutasi n'impamvu yavogereye ikirere cya Kongo. Ati yari drone y'ubutasi. Kubera iki yavogereye ikirere cya Kongo muri Ituri? Dutekereza ko dukwiye gukora iperereza ryimbitse. Igisirikare cya Uganda kuva mu kwa 11 kwa 2021 kifatanya na Kongo mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Nubwo ubu bufatanye buhari hagati y'ibi bisirikare hari uruntu nyuma y'impuguke z'umuryango w'abimbye zishinje Uganda gufasha umutwe wa M23 ukorera muri Kivu ya ruguru, gusa iki gihugu cyateye utwatsi bibirego. Guverneri wa Ituri Lieutenant John Ruboya Nkashama tariki ya 7 z'uku kwezi yatangaje ko hari abitwaje intwaro baturutse muri Uganda banyura ku mugezi wa Semlik. Hari hashize iminsi avuze ko hari abanyapolitike bo muri iyi ntara bashaka kuyinjizamo abarwanyi ba M23. Hari andi makuru avuga ko iyi ndege yaba yahigaga bukwari inyeshyamba za ADF ziri ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu leta ya Uganda nta kiratangaza kuri uku gusandara kw'iyi drone. Aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wahoze ari minisitiri w'ubukerarugendo afungishijwe ijisho. Uwahoze ari minisitiri w'ubukerarugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Modelo Nsimba afungiwe mu rugo kuva ku wa 2 w'iki cyumweru. Nishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro w'urukiko rusesa imanza. Igihe Modelo Nsimba yagezwaga imbere y'urukiko tariki ya 21 z'ukwa gatatu k'uyu mwaka, hasohotse icyemezo kimushyira muri gereza nkuru ya Makala by'agateganyo cyavuyemo gufungirwa mu rugo, ariko icyemezo nticyashyizwe mu bikorwa. Kuri uyu wa kabiri rero cyashyizwe mu bikorwa n'ubushinjacyaha bukuru bahongera n'abapolisi bo kumurinda. Radio Okapi ikaba yibutsa ko akurikiranywe cyaha cyo gukwirakwiza ibihuha mu rubanza rujyanye n'urupfu rw'ahoze ari minisitiri w'ubwikorezi Chelben Okende. Urukiko rw'iremezo rwemeje ko iperereza rihagarikwa kubera impamvu zinyuranyije n'itegeko nshinga zagejejwe ku rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga n'uregwa. Perezida Ndayishimiye yavuze ko nta munyarwanda ubujijwe kujya mu Burundi.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko kuba imipaka yo ku butaka ihuza u Rwanda n'igihugu cyabo yarafunzwe bitavuze ko abanyarwanda batemerewe kujya mu Burundi. Uyu mukuru w'igihugu yabivuze ubwo umwe mu banyarwandakazi yamubazaga ingamba zafashwe zafasha abanyempano b'abarundi gutera imbere kugera ku rwego mpuzamahanga. Hari mu kiganiro kibandaga ku rugendo Perezida Ndayishimiye amazemo iminsi agirira mu ntara zitandukanye z'u Burundi, aho yavuze ko imipaka yo ku butaka yafunzwe kubera umutekano utizewe. Yagize ati: nta munyarwanda n'umwe yankiwe kuza mu Burundi, Rwandere irakora imbibe hajya ku rubibe rw'u Rwanda, ni ikibazo cy'umutekano gusa. Perezida Ndayishimiye kandi yagaragaje ko ashyigikiye kuba abahanzi n'abanyarwenya b'abanyarwanda n'abarundi bajya gutaramira mu Burundi no mu Rwanda, asobanura ko uretse gususurutsa abaturage bibinjiriza n'amafaranga. Mu kwezi kwa karindwi kwa 2024 abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi bahuriye mu mwiherero wateguwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Zanzibar, banzura ko bazongera guhura bagashaka uko bacoca aya makimbirane. Mu gihugu cy'u Burundi kandi hari ikangwa amanyanga mu itangwa ry'indangamuntu mu gihe amatora yegereje. Mu nama yo gutegura ishyirwaho ry'abagize komisiyo y'amatora yigenga ku rwego rwa komine yabaye ku wa 4 mu murwa mukuru wa politike y'u Burundi Gitega, Musenyeri Evariste Nijimbere umwepiskopi wa diocese y'Abangirikani ya Buhiga yamaganye uburiganya bumaze kugaragara mu gihe amatora yegereje. Musenyeri Nijimbere avuga ko mu 2020 hagaragaye abantu bafite indangamuntu ebyiri cyangwa zirenze. Kuri we igisubizo ni indangamuntu ikoranabuhanga igomba guhagarika ibi bikorwa. Nkuko bitangazwa na SOS Media Burundi, Musenyeri Nijimbere yerekana ko igihe ntarengwa cyo kuva ku itariki ya 12 kugeza ku ya 16 z'uku kwezi cyagenwe cyo gutanga amadosiye y'abagize komisiyo ishinzwe amatora yigenga ku rwego rwa komine ari gito cyane, akavuga ko gikwiye kongerwa. Ha mu Burundi rero igikorwa cyo kubarura abazatora giteganyijwe ko kizahera ku itariki ya 22 kugeza ku ya 31 z'ukwa 10 muri uyu mwaka. Ishyaka Sawanya Frodebu riravuga ko amabendera yaryo akomeje kurigiswa ubutegetsi burebera. Abo mu ishyaka Sawanya Frodebu barimo gutabaza umuhisi n'umugenzi nyuma yo kwibwa amabendera y'ishyaka ubugira kane mu gihe kitageze ku cyumweru kimwe. Mu ntara zitandukanye z'u Burundi haravugwa amakuru yuko amabendera y'ishyaka rya Sawanya Frodebu akomeje kuzimira mu bihe bitandukanye. Abo muri iri shyaka baravuga ko mu gihe kitarenze icyumweru kimwe hibwa amabendera ne y'iri shyaka mu turere dutandukanye tw'igihugu, nyamara inzego z'ubutegetsi ntizigire icyo zibikoraho. Mu ijoro ry'itariki ya 8 rishyiri ya 9 z'uku kwezi amakuru avuga ko abantu batamenyekanye bakuye ibendera ry'ishyaka Sawanya Frodebu ku cyicaro gikuru kiri ku musozi wa Bukeye muri komine Nyanza-Lac mu ntara ya Rumonge mu majyepfo y'u Burundi. Icyo gihe abashinzwe umutekano baho bagaragaje ko icyaha cyakozwe n'itsinda ry'abantu 12 ariko ntihagaragazwa umwirondoro wabo. Mu gitondo cyo ku itariki ya 6 z'uku kwezi nabwo mu ntara ya Bubanza mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi ibendera ry'ishyaka Sawanya Frodebu nabwo ryamanuwe n'uwahoze ari umunyamabanga w'ishyaka CNDD-FDD aherekejwe n'urubyiruko rwo muri aka gace. Muri iryo joro kandi ibendera riherereye Ikigabiro muri komine Songa mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Burundi naryo ryaribwe n'abantu bataramenyekana. Nk'uko ishyaka Sawanya Frodebu bitangaza ngo kuba ibyaha bikomeje gutya ababikoze ntibakurikiranwe ngo bahanwe biragaragaza guceceka k'ubutegetsi bw'u Burundi no kuba nta demokarasi ihari. Mu ibaruwa perezida w'ishyaka Sawanya Frodebu muri komine Nyanza-Lac Alphonse Mbambo yandikiye umuyobozi w'iyi komine amusaba ko hakorwa iperereza neza kugira ngo abakoze ayo marorerwa bakurikiranwe n'amategeko. Bategereje ko agira icyo abikoraho ariko na n'ubu ngo amaso yaheze mu kirere. Mu gihugu cya Uganda, Thomas Koyelo wahoze ari umuyobozi muri Lord Resistance Army yahamijwe ibyaha 44 by'intambara. Thomas Koyelo wari umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba Lord's Resistance Army yahamijwe n'urukiko muri Uganda ibyaha byinshi by'intambara. Uyu mutwe wakangaranyije abagande mu majyaruguru y'igihugu ubwo wari uyobowe na Joseph Kony imyaka igera kuri 20. Koyelo yahakanye ibyo birego 70 aregwa. Muri byo harimo ubwicanyi, gufata ku ngufu, iyicarubozo no gushimuta. Urukiko rwasanze Koyelo hamwe n'ibyaha 44, ibindi 31 byahagaritswe kuko basanze byisubiramo. Yagizwe umwere ku bindi byaha bitatu. Ni inshuro ya mbere umwe mu bagize uwo mutwe aburanishijwe n'ubutabera bwa Uganda nk'uko inkuru y'ijwi rya Amerika ibivuga. Mu cyumba cy'urukiko mu majyaruguru ya Uganda mu mujyi wa Gulu, Koyelo yazunguje umutwe nk'atemeranya n'isomwa ry'urubanza, amaboko yayo yabusanyije yayarambitse ku meza. Umucamanza Michael Elubu umwe muri bane b'urukiko asoma umwanzuro yavuze ko uregwa ahamwa n'ibyaha. Igisirikare cya Uganda cyafatiye Koyelo mu mashyamba mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo mu 2009. Kuva icyo gihe yarafunze ategereje kuburana. Ku nshuro ya mbere mu myaka 80 ishize mu muryango w'abibumbye haganiriwe ku guha Afurika imyanya ihoraho mu kanama k'umutekano ku isi. Impaka za mbere zabaye mu kanama gashinzwe umutekano ku isi ku bijyanye no kongera abahagarariye Afurika. Ni impaka zafashwe nk'ingenzi n'ibihugu 11 birimo na Sierra Leone iyoboye aka kanama. Abahagarariye abari aho basobanuye ko Afurika isaba guhagararirwa mu nzego zose zifata ibyemezo z'umuryango w'abibumbye cyane cyane mu kanama gashinzwe umuhoro n'umutekano. Ngo niyo nzira imwe rukumbi nk'uko babibona yo kugira ngo bizere ko ibyemezo bifatwa bizagirira akamaro umugabane wa Afurika. Perezida wa Sierra Leone Dr Julius Maada Bio yagize ati
turasaba imyanya ibiri ihoraho n'uburenganzira bwose nk'ubw'abanyamuryango basanzwe ndetse n'imyanya ibiri y'abanyamuryango badahoraho. Ni ikibazo cy'ubutabera rusange kigomba gukemurwa. Igihe kirageze cyo gutera intambwe ikurikira. Hashize iminsi hasabwa ivugurura ry'akanama gashinzwe umutekano, benshi bagasanga ko rikenewe cyane ko amakimbirane abiri aheruka ku isi yagiye agengwa na veto z'abanyamuryango bahoraho. Kuri iki kibazo Uburusiya n'Ubushinwa bishinjwa guseta ibirenge mu gufata icyemezo runaka, mu gihe abanyamuryango batatu bahoraho mu burengerazuba bw'isi bo baba bavuga ko babishyigikiye. Lord Collins, minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe ibibazo bya Afurika, avuga ko guhagararira Afurika guhoraho mu kanama ari ikibazo cyihutirwa. Na Amerika yemeye gukuraho ibihano byafatiwe Perezida Nicolas Maduro niyemera kuva ku butegetsi. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zishobora gukuraho ibihano byafatiwe Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro mu gihe yaba yemeye guha ubutegetsi uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Komisiyo y'igihugu y'amatora niyo yatangaje ko Maduro yatsinze amatora mu kwezi gushize ku majwi 52%, mu gihe umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi Edmundo Gonzalez yagize amajwi 43%. Abashyigikiye Edmundo Gonzalez n'abakunzi be bagaragaza ko batemeranywa n'ibyatangajwe, ndetse Leta zunze ubumwe za Amerika zigaragaza ko Gonzalez ari we watsinze amatora. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko mu biganiro by'ibanga ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika n'abantu ba hafi ya Maduro bagaragaje ko icyo gihugu gishobora kumubabarira ku birego kimushinja birebana n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge mu gihe yakwemera ibyo asabwa. Bamwe mu bayobozi ba Amerika bagaragaje ko icyo gihugu kiri gushaka kuvugana n'ibihugu birimo Brazil, Mexique na Colombia ku buryo byafasha mu kwemeza Maduro ibyo asabwa. Ku rundi ruhande kandi Gonzalez n'abambari be bijeje Maduro umutekano mu gihe yaramuka yemeye gutanga ubutegetsi. Amerika yafatiye ibihano Perezida Maduro n'abandi banyapolitike batandukanye n'abayobozi b'igisirikare mu 2020 bashinjwe ibikorwa by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'iterabwoba. Icyo gihe kandi hashyizweho igihembo cya miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika ku muntu watanga amakuru yageza ku ifatwa rya Perezida Maduro na miliyoni 10 z'amadolari ku bandi bayobozi. Nubwo yameze bityo ariko bivugwa ko ibyo biganiro bishobora kudatanga umusaruro, kuko n'umwaka ushize habaye ibiganiro bisaba Perezida Maduro gutanga ubutegetsi ariko byamaganira kure. Igihugu cya Ukraine cyo kiravuga ko cyafashe ubutaka bunini mu Burusiya. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Alexander Sirski yatangaje ko abasirikare babo bari kugenzura ubutaka bw'Uburusiya buri ku buso bwa kilometero kare 1000. Uyu musirikare yavuze ibi nyuma y'iminsi 8 aba basirikare bamaze bagaba ibitero byo kwihorera mu ntara ya Kursk iri mu burengerazuba bw'Uburusiya. Alexei Smirnov, guverineri w'agateganyo wa Kursk, yatangaje ko imidugudu 28 yo muri iyi ntara iri kugenzurwa n'ingabo za Ukraine kandi ko ibi bitero bimaze kwicirwamo abasivile 12. Smirnov yasobanuye ko kuva ibitero byatangira ku itariki ya 6 z'uku kwa munani abantu 1121 bari batuye muri iyi midugudu bamaze guhungishwa, ariko ngo hari abandi bagera ku 2000 bakiriyo. Mu ntara ya Belgorod abaturage 11,000 batuye mu karere kegereye Kursk nabo bamaze guhunga nk'uko guverineri wayo abitangaza. Ukraine ivuga ko abasirikare babarirwa mu 1000 aribo binjiye muri Kursk ku munsi wa mbere, bakaba bagamije gukoma mu nkokora intambara Uburusiya bwabashojeho mu kwezi kwa kabiri kwa 2022. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko ibitero bigera ku 2000 Uburusiya buherutse kugaba kuri Ukraine byaturutse muri Kursk, bityo ko gutera iyi ntara ari ugusunikira intambara ku ruhande rw'umwanzi. Ntacyo leta y'Uburusiya iravuga ku buso bw'ubutaka Ukraine itangaza ko iri kugenzura, ariko Perezida Vladimir Putin aherutse kuvuga ko ubu ari ubushotoranyi bukomeye. Nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwari muyakurikiye, mbararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro.